murakoze cyane Madame Presidente. Mbere na mbere nshimishijwe no kuba mumpaye umwanya, ariko nanone ndagaruka kuri bimwe nanenga ndi imbere yanyu muri aka kanama. Ku bw'ibyago nuko buri gihe twicara aha ngaha tujye kuganira ku bintu bimwe bidahinduka, kandi ikibazo mbaza ubundi niki tugomba gukora. Inteko ishinga amategeko y'abanyaburayi mbere na mbere mugaragaza ko umusanzu wanyu ku mugambi wa mbere ngiye ku ruhande rwanjye mu mboni zanjye mbona akazi k'inteko y'ubumwe bw'uburayi kaba kakozwe, ariko ku ntangiriro twagiye dutora imyanzuro itaragiye ishyirwa mu bikorwa. Twebwe akazi kacu kwari gutora imyanzuro, ariko ni imyanzuro itarigeze ishyirwa mu bikorwa. Reka icyo ngicyo rwose tukivuge mu buryo butomoye. Icya kabiri, Madame Presidente, atariko nyakubahwa Mariani, wowe uravuga ko hatowe imyanzuro ibiri itarashyizwe mu bikorwa. Honorable Mariani ati yego, atariko nari ngikomeje, ati ni imyanzuro ibiri twatoye mu kuri itarigeze ishyirwa mu bikorwa, ntashyirwa mu bikorwa rifatika ryabayeho. Ariko ndacyari kugaruka kuri iyi nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi. Mu gihe cya 2021-2024 iyi nteko yonyine imaze guha u Rwanda miliyoni 260 z'amayero. Hanyuma mukavuga ko 2025-2027 naho mwavuze ko muzaha u Rwanda miliyoni 134 z'amayero. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 2025 Presidente wa Komisiyo ya Union Européenne Madame von der Leyen yahaye miliyoni 85 z'amayero u Rwanda. Aho ngaho na n'ikibazo cyanjye kiri kwibanda cyane. Ndasubirayo ahangaha biri gusaba ko Komisiyo ya Union Européenne yumva inteko ishinga amategeko, kuko niba inteko ishinga amategeko yo ibigaragaza akazi kayo mu buryo butomoye, ariko ugasanga binyuranye n'akazi Komisiyo ya Union Européenne iri gukora. Kandi ibyo ngibyo Madame Kaja Kallas arabizi ko ku nshuro ya mbere byarakozwe, kuko yego ku bijyanye n'inshingano uyu muryango wagira ku Rwanda, ibyo nabyo ni sawa, nta kibazo umuntu yabigiraho, kuko niba ari ibikorwa bigamije urukundo, ni ibikorwa bigamije urukundo bigomba kugaragazwa nyine ko ari ibikorwa bikora mu rukundo. Ariko niba hari ibihano twanzuye ko bigomba gushyirwa ku Rwanda, nabyo bikemezwa kuki bidashyirwa mu bikorwa. Dore yuko nsoza, reka manze shime Ububirigi bwakoze akazi keza, kandi ndabanza nshimira ibyemezo by'Ububirigi, kubera ko nubundi dukomeza kugenekereza ko muri izo nshingano nubundi Ububirigi nabwo bwari bwakoze ibikwiriye. Ariko bitangaje nuko ishyirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bw'uburayi bikomeje kwigira ikirumira habiri muri ibi bibazo. N'Ubufaransa ubwabwo nabwo ni ikirumira habiri, nabo ni indyarya ziraho udashobora kumenya uruhande bariho. Kuri iki giki kigaragaza uburyarya bw'Ubufaransa, aragira ngo mbibutse neza ko mu kwezi kw'icumi Perezida Emmanuel Macron w'ubwe niwe wasezeranije ko agiye gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ariko mukuri kugeza uyu munsi n'ikibazo buri wese yakibaza, n'ikibazo cyoroshye. Hirya yuko nagira icyo mvuga kuri aba ambasaderi bombi bari hano, bari gusaba ko hatangwa ibihano. Ibi nabyo ntabwo ari umwihariko ku kimenyetso cyaba gifatika ko Uburayi buraje ishinga koko no gukemura ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko koko hari ibintu nanone tugomba kumenya aha ngaha twicaye. Ese koko muri kubona akayihayeho kuko iyi ntambara ishobora gukwira akarere? Icyo kibazo ndumva nta kibazo ambasaderi w'u Burundi. Hanyuma nyakubahwa ambasaderi wa Congo, ubundi mwebwe n'iki mugaya mukurikije ku masaha 48 ye mu Ventura yari yatangaje ko ari bwigiye gusubira inyuma? N'iki munenga cyabaye nyuma yaho? Murakoze. Merci beaucoup. Dore rero icyo nkunda ni iki ngiki. Nawe niba wemeranya n'uyu mugabo yuko Uburayi ari ikirumira habiri, Macron akaba ari indyarya, abanyaburayi bakaba barigize indyarya nk'iyi Union Européenne, handira kuri like ubundi utsigira igitekerezo. Buriya rero nkunda umuntu ntacyo mpaye, ariko uku ni ukuri kuzuye uyu muzungu avuze. Niba yari yahanzweho, niba bari babyibagiwe yuko hari itangazamakuru riri kubafata amashusho n'amajwi, ntabwo mbizi. Ariko kimwe cyo mu bihari, uyu mugabo avugishije ukuri pe. Uko ni ukuri, ushaka ukwemere cyangwa ukureke. Ariko kimwe mu byamaze kumenyekana, abanyaburayi bigira nk'aho bafite agahihaye wa mugani wiwe ko gushaka kwerekana ko bashaka gukemura ibibazo, kandi ari indyarya. Ati babaye ikirumira habiri, banditse ibihano byo gufatira Kigali ariko bihera mu nyandiko, ntibyashyirwa mu bikorwa. Bafata impande zose rimwe, bakaza bakwereka ko baje kugukemurira ibibazo, nyamara ku rundi ruhande bari gufatanya n'uri kuguteza ibibazo. Kabisa rwose. Emmanuel Macron ati turafungura ikibuga cy'indege mu gihe kitarenze icyumweru kiva uyu munsi wa none tugeze hafi mu mezi angahe. Harya nama yabaga mu kwa kangahe, mu kwa 10?
uyu mwanya wa none turimo turinjira mu mwaka wa 2026, bisobanuye ko icyari icyumweru cyavutsemo ibyumweru bingahe bibiri. N'uburyarya, n'uburyarya rwose. Uyu mugabo avuze ukuri, uretse kuba abantu badashaka kubyemera. Ubu mujyemo mwereka, ubu nk'uyu nguyu kuva avuze ibi, mwajya kubona mukabona mu nteko nshingamategeko y'Uburayi y'umwaka utaha cyangwa yo muri season itaha ntiyongeye kugarukamo kuko avugishije ukuri. Kuko atamaje bene wabo ahise yerekana neza yuko bigaragaza nk'abashaka gukemura ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara ntago ari byo. Ikindi murabona hano aravuze ati koko murabona ko intambara ishobora gufata aka karere. Ambasaderi w'u Burundi rero nibwo yahabwaga umwanya we, yahabwaga ijambo, nawe abisubiramo abereka details zose z'ukuntu intambara y'akarere ishobora kwaduka isaha ku yindi. Nyamara abanyaburayi nyine bigaramiye hariya, ariko uyu wabivugishije ukuri. Uretse ko abanyafurika baba badashaka kwemera no kumva icyo ukuri kuri cyo, ariko ukuri kurahari. Ni uku nguku binahita binabereka ishusho ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kintu kigendanye n'ikiri kubera hano muri Kongo. Kuko aba banyaburayi murabizi ko baterana babiziranyeho ku isi na Amerika, bose baba mu kiryango kimwe muri iyo koperative yabo ya OTAN y'abanyabinyoma. Abanyafurika nabo bakajyaho ngo bakabiringira. Bisobanuye neza yuko kubiringira no kubaha ububasha bwawe birangira bagutabye hehe mu nama. Tuvuye aha rero reka nikomereze nigira kuri Depite Willy Mishiki. En témoin la communauté nationale et internationale sur le renforcement des troupes rwandaises à Uvira ville et territoire, là où les Wazalendo étaient en train de faire le ratissage. Pour éviter les bains de sang à Uvira, nous avons décidé à partir de 12 heures, aujourd'hui dimanche 21 décembre 2025, de la ville d'Uvira en vue de se conformer à la décision de la communauté internationale qui a demandé aux troupes rwandaises de libérer Uvira et ses environs. Nous dénonçons la campagne menée par les troupes rwandaises et leurs patins de AFC M23 pour mobiliser d'une manière forcée la population d'Uvira en vue d'organiser une marche demain matin à la place de Monument pour réclamer leur retour à Uvira alors qu'ils n'ont jamais quitté Uvira. Les Wazalendo sont déterminés, malgré les retraits d'Uvira, de prendre toutes les dispositions pour contenir l'ennemi et ramener la guerre d'où elle est venue, c'est-à-dire au Rwanda. La patrie ou la mort. Kugira ngo murabyumva neza yuko Depite Willy Mishiki aravuga yuko ibintu bitoroshye muri Uvira, ko abazarendo bose bari bariyo bamaze kuba bavayo bagasekera Uvira inyeshyamba za M23, kandi ko zikomeje kuramfurusa no kuhongera abarwanyi bazo, nyamara zo zikaba ku ruhande rumwe zigaragaza neza yuko ngo zamaze kuva muri Uvira. Niba mwabonye amagambo yatangajwe na Oscar Barinda warimo aremeza yuko ngo bahavuye, ariko ikintu cyateye impungenge cyanatumye nawe wabigiraho urwikekwe ni ibinyamakuru yavuze ngo biri muri Uvira. Yavuze Al Jazeera, avuga BBC, avuga TV5 Monde, ibinyamakuru byose zibikorana nabo nibyo yavuze ngo nibagende baba aribyo babaza ngo biri muri Uvira, ngo birimo ngo birahabaye, ngo byababonye ngo bahava. Kabone nubwo bavuze yuko ngo byababonye bahava, ariko ntiyigeze agaragaza ngo niba bahavuye bagiye he, cyangwa niba bahavuye ryari, banyuze mu cyerekezo. Nyine ni ya mikino yabo ngabo yo kugira ngo bakomeze barangaze isi, bayereke yuko barimo barabikora, ariko ubona yuko ni akagambane. Al Jazeera se urumva wayizera bingana iki? BBC ko muyizi, nuvuga ngo ni ibinyamakuru byose byo mu burengerazuba bw'isi, bya bindi bibaryamyeho bibatsikamyeho, nibyo byatanzwe nk'abahamya ngo kugira ngo babyo byerekana yuko ngo bavuye muri Uvira. Nyamara abaturage bariyo, ejo ntimwabonye barimo barasenya ya Monument ya Faci Beto se?
video yashyizwe hanze ntabwo umuturage yavuze ati ni itegeko ry'abashefu babidutegetse. None se abo bashefu ni bande batari basanzwe barashenyiwe monima mu gihe cyose izi nyeshyamba zitari zakahageze, bakaba baribwirije kuyisenya ari uko nyine bahageze? Icyo ni ikikwereka yuko bahari. Ikindi, uburyo ki barimo barafata bagapanga abantu bakabashyira mu zindi nzego, bakavanaho inzego zari bagashyiraho izabo. Icyo ni ikikwereka yuko bari muri Uvira. Icya gatatu, ibyo barimo barakora, ubwicanyi burimo burakorerwa abasivili ndetse n'abamaze kuhafatirwa, kuko hano mu micungararo ya Uvira nibura harabarwa yuko ari abasirikare b'izi nyeshyamba bagera muri 85 bamaze kuba bahafatirwa mu buryo butunguranye, nabo batari biteze bakisanga bari mu gatego bakakagwamo. Icyo ni ikindi. Ariko uyu mwanya wa none Oscar Barinda arimo aremeza yuko ngo Uvira bayivuyemo. Nabonye hari n'abantu murimo murabinyemeza hano kuri rezo sosiyo, ariko niba bahavuye ni iki cyerekana ko bahavuye? Ibimenyetso twebwe twabitanze byerekana ko bari ngaho, nabo niberekane berekana aho bahavuye n'aho bagiye. Reka mbashimire rero, mukomeze kugira igitondo cyiza muri rusange, mbibutsa kugira ngo dusigire ibitekerezo byanyu muri commentaire, mwakora like, mwakora share, ibintu bikagenda neza cyane, ubundi mukomeze kugira ishya n'ihirwe mu mirimo mwerekeje amaboko kuri uyu munsi wa mbere w'akazi. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.